Evan xeraba êrişî partiya me girin, êrişî serkirdê me girin, êrişî Şehîd Nesreddîn, şehîdê gotina rastiyê. Her wiha dibêjin wa xewn û xiyala dane. Eger êrişkirina serkirdekî wek Şehîd Nesreddîn hîn bikarin armanc û projeya netewî ya Partî Demokrat Kurdistan Sûriya bin pêk bikin. Xewn û xiyala da çî. Lêberê çima dijminê Kurdan, çima wa kesên hov ew kesên dûbelankên rejîmê berê xwedan kîrokirina serkirdekî Kurd lê li ser rêbaza Barzanî wekû Şehîd Nesreddîn Birhek bila ew baş bizanin heger ne Partî Demokratî Kurdistanê Sûriya be, ne Encûmena Niştimanî Kurdî be, ne rêbaza Barzanî nemir be, Kurdistana Sûrî du caran naye azad kirin. Bila ew te bizanin pêşmergeyên roj hatiye damezrandin ji ber Kurdistana Sûrî azad bike. Wê ew rojber e. قوتنا بابوش مربو كلو حسرت ديتنا بابوش مربو خوني شبان هاي دجمنه دستريش باغي على نمريا بهر دلوبك شخوينا ويا مسوس ددن بمن لسنة بازا ويا بيروز سر هزار رحمة خدين تبي هاي عزيزة ما كردان وصد لعنة ونفرت له بهاي خاينين خوف فروشتو بوجدان شهيد نصرالدين برهك نه شهيد مال باتا خبو شهيد نصرالدين برهك شهيد حزب خبو شهيد ربازا برزانية نمربو شهيد قوتنا راستيه بو سالڤایگەر هەفتەمینیا شهید نەسرەدین و ئەم لێ کەورە گۆسکێ ئامادە بوونە خلاف بۆ گیانی تەواوی شەهیدە و سەرساغی بۆ ماڵباتا خۆدەژێ رازی دخوازن هێویدارن دوخینا شەهیدێ قەهرەمان ببێتە چرایەک لە پیشیا هەمی کوڕên کورد و کوردستانê li pêşa pêşmergên Kurdistanê daku bigihîna azadiya xwe û serfiraziyê. Ji wan kesara min dibêjin her roj wekû bîst û doyê heyva didoa ew roj dibe nîşaneke reş û qirêj û gemal aniya wan kesa û bavê ela wê bimêne pakrewanê gotina heqiyê herdem em tev de jê re soz didin em hemû bavê ela in em ser wê rêbazê bin em timî me ser rêbaza Barzaniyê bin û mafê welatê xwe me biparêzin û em ê herdem em ê her bigihêne mafê xwe û ew kesê bimêne şûnwara da. شهید 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 جوانگه